Ay, yun, hindi ro gingaro din mga kasin nga ibasa dati napadayawan nga surat ni Gladys nga napauluan iti pakawanen nak anti. Apay niya basol mo? Sagudahan nga ro ti surat ni Pagayam a Gladys. Dear Kasin. Sagbay man ngayon nakisalaysay ti pakasalita kasinyong kablawang kay man itinaragsak nga aldaw yun dita Nemars Studio. Kasama tayo nakablawak ding iti padak nga dumdumngeg iti dati nga programa. Agbasbasa ak idi iti high school idi naulila ak iti amaken inan. Ket ni Auntie Julie nga kakaisuna nakabsat daydi nanang ko isunti bilang ko nga naganak kanyak. Tani Auntie Julie, nabalumit idi kat awam mo ti anak na. Iso nga da kami ti nagden na iti maysa nga balay nga dakkel ti balay ni Auntie Julie. Tabak nang day di na asawa na. Malaksid iti balay, ada pay nalawa nga dagada Auntie Julie iti lugar mi. Pagyaman naglaunay kini Auntie Julie kasinyong ket imbilang nak akas bukod na nga anak isunan ti nang ipaay ti amin nakasapulak iti panagbiag ko nang runa iti panagadal ko ket uray idi addan trabaho kasinyong saan kami nga nagsina ken Auntie Julie takonak itinakem ko so papakak ti kinasayat ni Auntie Julie akad kadwa ikisuna tapno saan to ngagmaymaysa ngagbibiyag. Nga sakon tula panawan wenno sakto la sumina kini Auntie Julie inton agasawa manan. So nga sang kadamag ko ken kuana Auntie, kaano ka nga agasawa? Tapno danto ka kadkadwam ditoy balayen. Amang ano agas-asawa akto meten ket ne. May samto ditoyen kunak. Sungbat-bat ni Auntie Julie kanya kasin saan nakanupay nga nasapulan wenno naamam mo nakita saan pa nga dimteng tay lalaki nga namagpitik iti puso na. Ngayon nagbaliw ti langin-langin mi nga aganti kasinyong idi ta dimteng iti biag na ni Ronald. Idi tanamam muna ni Ronald nga maysa nga security guard nga mangbanbantay ti maararamid nga subdivision iti lugar mi. Ni Ronald nga apaman nga makita payla kano ni Auntie iti umuna nga gundaway ket nagpitiken ti puso na para ken kuana. Aket jakmat pay nakikita dayto nga Ronald nga ibagbagan ni Auntie. Namamuna lang kano idi tanapan na dinalusan dati mesa ka dagiti nagkaadu nga dagana. Idi tanapan naggagait kano ket asideg kano laeng med dati guardhouse nga ayan dati gwardiya nga ni Ronald nga nakainlaban ni Auntie. Nadlaw ko tinagbaliwan ni Auntie nang runa ititigtignay na panagar-arwat na. Uri mapanlaeng aggait kandigiti dagana mapanagdalos. Panawang ka dito ibalayan sika Gladys. Makaammo kan kumporme nga maubram tata awang mati trabaho mita. Ay wen Auntie. Papanan nyo ka di Auntie. Ay ket inak mandalusan di kita dagakon tanagalisto met nga agtubo dagiti ruruot. Ing kaya agdalos ko naman ti. Wan inak agdalos ka dagiti inak ikaten dagiti ruot jay dagay jay daya. Ang ape nga rod nga kasta ti arwaten nyo Auntie. Ken ape nga naka-make up ken naka-lipstick kayo. Dakes ka din no ag make upak no ag lipstick ka. Tapno napintasak latamot oray no mapanak aggait iti ruot aket saan nga kahit nasa huin aket saan akon nga agpapintas. Addan sama ti pagpapapintasan nyo Auntie. Di ka makatagari. Ni.
Kilkiligin kay mo tinandi. Wen ngagpaiso. Ti kinagpaisuan na. Dimteng samot ten ti agbalin nga uncle mo, Gladys. Ay, talaga, auntie? Ada nobyo yon? Saan ko pa nga nobyo? Nobyo to pa'y laeng. Iso nga rin nga nagpapintasak. Nagbado ak iti sexy. Tapno no ti kasta kat ma-inlove kanyak ni Ronald. Ronald? Iso tinagan na. Dati gwardya, iti maipatpatakder nga subdivision diti lugar tayo. Nga, abay laeng deti nalawang nga dagak. Nga iso ti inakdalusan. Aya? May isa nga gwardya, iti maipatpatakder nga subdivision diti lugar tayo, ti nagpitikan ti puso yo, auntie. Ay, nataer ni Ronald. Ket sigurado nga magustuhan nakmot at napintasak matlat ta. Uray no adda edad kon, uray no ininauna ak nga amang iti suna, babaen iti charm ko. Ken numamuan na nga adot dagak, ken dakkel ti balay ko, aket sigurado nga kayat nagday nga Ronald. Single ka no pala isuna. Ket nasaya ata, auntie, no magustuhan na kayo. Tapno agasawa kayo tumeten. Tapno no mabalinak tumeten nga umadayo kata kayo. Ay, talaga nga umadayo ka? Ket kahit kumati makisina, auntie, kasano nga ron no siyak tumeti agasawa. Alangan mat na makidenden na kamin tuking ka. Alakat nasaya at mat anong sumina kan tumet. Ang balay mong tulata ditoy, Gladys, tandaan am dayta. Gapo ta imbilang ka nga roden nga kasbukod ko nga anak. Ang nadanton asawak, nasaysaya at ba't ano awang kanto dito yun, tapno awan ti istorbo kada kami iti asawak. Awan to ti istorbo mi kini Ronald. Ala ni auntie, makaaram kay samatan. Ay, apay, saan nga gaputan na sarok 50 titawen ko nagat saan ako ng agaram. Ay, tandaan am dati Gladys. Napintas pala dati antim. Kita am ti bagik sexy. Saan nga kaskeng ka? Nabaybay anti kusina. Ni antimot. Katalaga mat. Dahil tinagdumaan ta. Ubing ka ngagpaisongem. Nabaybay am ti bagim. Nalukmag kan. Siga Gladys. Adan tulat ta mga kanyak anti. Ay, apo aya. Angam day nga Ronald sigurado. Tikas kanyak na sexy ti kayat na. Iso nga, nagbangbang luak pa eh. Naangot ko nga rod anti. Alangar ina ko. Kat ni, baka urayan ako ni Ronald. Alapas-pasam timangan. Si kanto timapan mangitid ka ni Ronald deto linutok nga si daen na. Kaya adapi inapuinan. Alawin, auntie. Nakadadot kinan mo, may kamano nga labay mo daytan si ka Gladys. May kadwa pa laing matanti. Di mo unay, anak ko. Ne, ket data pa naglukmeg mo. Baka awan ton ti lalaki nga mang gusto ken kano kasta nga mabaybay am ti bagim. Di mo tuladen ni antim. Uray no kasano ka talaga nga alagak ti bagi. Ta saan ak unay nga mangan ti ado? Saan nga kaskin ka? Ay naagbabawi kan to no. Awan tot mga sawakin kan. Alawin, auntie. Malmal pasa kon. Basta ni Ronald laeng ti pangtedam. Sa bagay, iso na laeng mo tinakabantay di guardhouse ita. Alawin, auntie. Si kati binaon kon at syempre, naggagaitak itay. Agat lang etak. Masulitak ba't nga agdigos. Madamdamak to agdigosin ko na. Basta, ibagam nga naggapo kanyak deta ipadigok ken kwa na. Uwin, auntie. Si kakaditi Ronald? Manong? Ay, nakiktutak mo ta. Ay, uwin ading ko. Siyak ni Ronald. Sino ka kadi? Imbaon nak ni Auntie Julie. Ay, antim ni Julie. Uwin. Dati akin daga, dati nalawang nga daga dito eh. Nga abay dito subdivision nga banbantayak. Ay, uwin manong. Antik isuna. Apa, yan ka diti pasapol mo, ading ko.
Binaon na kami ni Auntie Julie nga umay ko itad ken kadati linuto na nga pangal daw mo, manong. Talaga ka di? Mm. Nagabukin ni Antim dito eh. Nalay nga gluto ni Antik, manong. Naimas ti luto na. Sigurado nga magustuhan data. Ni. Nakadaadon sa amot ading ko. Um, Wen nga ron, manong. Saan ko maibus dito Nangangka ka din. Nukayat mo, agkalang lang ta namangan, tapagguduan ta dito yan. Sa bagay, damot pingpinggan ko dito, dagamit ko dito. Ah, ag, aggudwata ko naman, no? Wan, masayang tubot la dito. Mabayag pa, dito karelyebok nga gwardya. Amangan no, napanglesto dito yan. Sa anak unay nga man nangan ti inapoy. Nakadado mo dito na ni Antim. Wen nga rod, manong. Sa bagay, nabitinak itay pangal daw ta. Dinagdagnak ni Auntie Julie. No kasta, pagguduan ta dito yan, ading ko. Anya gayam ti madaydayaw nga nagan mo itayin. Siyak ni Gladys, manong. Nice meeting you, Gladys. Siyak met ni Ronald. Siyak ti gwardya. Dito'y subdivision nga may patpatak der. Ada kay gaya man nanti. Ay, nagrigat ti kasto yan. Ay, nga ado ti pakakumikuman na, nga negosyo na. Ay, nangan kayo nanti? Idasaran kayo no kung ano saan pa'y. Nanganak itayon, anak ko. Napanak na, nag-dinner di tarwart, at kinasaritak nga bayar ti daga. Ay, nakadadun tumit nga daga ngayon, patawid day di asawak. Kahit ilakok di kita daduman, Kumusta gayam, anak ko? Anya ti reaksyon ni Ronald, idi-inted mo keng kuana, dati linutok nga pangal daw na. Imisem ka di. Maragsakan ka di madlaang. Uwen auntie. Ang nakadado ka no, tiintidyo. Thank you ka no, auntie. Imbaga matlaang nga siya tinagapan na. Uwen auntie. Imbagak nga da kayo pa'y mismo tinagluto. Kat naimas ka no, tiluto yo, auntie. Nasayaat mo to kasta ka, anak ko. Ay na, sigurado. Puntos ko day jayan. Halos amin nga lalaki. Alis to nga ma-inlove, iti babae nga naimas, tiluto na. Padigwak man no bigatan. Anya nga tati ilutok, into no bigat. Di na magbuko magayam ayan, no? Anya digiti paborito na nga sidaan. Sana balen, into no bigat nga nakagait. Salud-sud, ito keng kuana, dagiti paborito na nga sidaan. Nakadumot man ang dati inted ni Antim nga Julie. Gladys. Kwen nga rod, manong. Ronald laeng ang tiyawag mo kanya. Kababain mo't no, birngasang kalatan, idinto nga, inauna kang imiti siya. Manumad laeng nga tawen. Ken may isa. Kaya kung awagan na kiti Ronald tapno, saan ka nga masanay nga maawag kanya kiti manong? Baka kayat mo nga titulatan mo na uncle. Manong. Anya? Nakarkarumot manan. Amangan nga no, da kayo titagbalin nga uncle ko. No, da kayo tagkatuluyan kay ni Auntie Julie. Anya? Isaan ko kayat nga awagan na kiti uncle? Jak tope kayat ti manong. Di ka nagpaison na. Saan ko nga type ni Antim? Angin, agyaman na keng kuana. Taga po keng kuana kat. Namam mo kong deti babae nga na magpitik ti pusok. Anya? Anya ti kahit mo asawin, Ronald? Gapukin ni Antim, namam mo ka, Gladys.
Ha? Ni mangrabrabak ka mat, manong. Sa anak nga mangrabrabak. Ala, mga tangaruden. Ha? Ag kalang lang tama na manganan? Kat nakadadon tumot ngamin dito inintid ni Antim. Kat apay, nangan ka din? Saan pay? Dinagdagnak ngamin ni Auntie Itayin. Taamangan numabisin ka kanon. Oh, saan mo't pegayam? Gaputa adumot dito intid na. Paggudwaan tan. Oh, inak mga lati pinggan. Ay, ay, kasinsin. Ay, si Kagayam Darius, kasinsin. Kanayong ka nga makikita nga mapan diyan ti guardhouse. Dito yan ta mapatpatak der nga subdivision. Kun kasla ka damat kanayon nga awit mo nga Tupperware. Apay. Ah, adda ngamin mapan quick ikan iti makan. Ah, yan ti guardhouse. Kay ka di gwardya. Tingkay ikan iti makan. Ah, when kasinsin? Apay man ngayon kay ikan di makan. Nubium ka di di gwardya? Ay, saan? Ni Auntie Julie ti mangibabaon kanyak nukwa. Iso ti paggapan deti makan nga itited ko ka DJ Guardia. Ah, naktupay kat. Iso man ka. Binigat nga mapanagagait ni Auntie Julie, diyan ti dagana nga abay mismo di guardhouse, yan ti subdivision nga may patpatak der. E dinto nga nakadaldalos mo tan di dagana. Mapan nagait-gaitan nga nagbabatit pela di ruot agad gagaitan dan. Tagayam ko ag kursunada ka dati gwardiya. Gusto ak ka de kasinsin. Uwan nga paiso kasinsin. Ay, kasta ka talaga ni deta ikit ta. Kasta ka talaga Auntie Julie no adda pa kain laban na. Ay na. Kasla teenager nga sumayat. Kat anya ko na di gwardiya. Kahit nabot lang aron ti bakit. Sa bagay, baknang ni Auntie Julie. Swerte ada dyan nga gwardya, no maasawa na ni Auntie Julie. Diyan mo, basta siya, babaunin naklangit ni Auntie. Ah, alaga sabi ko ba, makaasawan to nga rodin ni Auntie Julie. Sabi no, mabalimunton ka panawan. Tauri si ka, kasinsin. Ag-asawa ka tumatan, urit adamot na talgad nga trabaho. Nangan kayo, Auntie? Ah, nanganak ko, anak ko. Ay, napanak, naggatang ka dagiti baro nga badbadok. Tadaan dagiti badbadok kon. Ah, iso nga nanganak kon ije mall itay, ije restaurant. Mm. Ah, sayang no kuman na kutong ka. Sika kumat mang tawid dagiti nagpipintas nga dress ko. Dagiti badok, angim nagdakkel met ti bagim anak ko. Api ngamin nga, di mo kayat ka ditag diet. Tatuladem ni Antim nga nakasex-sexy. Iso nga, iti mabit lang nga panawan. Oh, baka agasawa kami ton kay ni Ronald. Naimas nga ruti mga nanti. Nang runa kat nagimas man dagiti luto yo. Ay, sa bagay, naimas nga agluto. Kaday tanto launa iti magusgustuhan ni Ronald. Inal daw to nga ilutwak ti agkakaimas a makan. Kat sigurado nga maragsakan to kanyak. Ay, ah, anyang katati isuot ko ng bigat aya. Dress mo, di kita pagpilpilyan nyo, auntie. Wen nga rod, papalan nyo, auntie. Kat inak to agait ayin to no bigat. Ha? Agdress kayo nga mapanagait? Kit man ano kuma? Kunwari akit mapangkula ang pasyarin dyan dagak. Ta inak bisitain, inak kitain, kumustaan. Kitait no adaman ruot nga nagtubon. Kasi sigurado nga makita nakto ni Ronald. Kat suot kon to, di may isa kadagito nga dress nga nagpipintas. Oh, di adda nga alalis to nga ma-inlove kanyak tayo nga Ronald. Saan ka di? Ay, wala auntie. Ala sige.
Ingka maturugan no awan ti ubramon kaanakan taagpili akman no asin no anya kadagiti yung address ti usarek no bigat. Ipadas ko man kid di. No pay impadas ko itayin ije mall. Um, Ronald? Oh, Gladys. Ay, sorry. Okay lang. Gagangay lang nga agtigap ka ta. Nagadumot nga ron tikin nantang agpatpada. Na nakadumot na tiyong padigumanin ni Antim nga Julie. Ay, sorry. Oh, ada ka digi ba kam? Um, Mabalin ka di nga. Mm, Maamuan ti anya. No, anya ti planon kini Auntie Julie. Ada ka di ti. No, no ti damdamagam kanya ket no adanam naman ni Antim nga Julie. Ulitek nga ibagaking ka, Gladys. Ngem, shh, sikati kayat ko. Saan nga ni Antim? Nagpudno akmet king ka, Anti panagayat ko king ka. Kasan nga ron ni Auntie? Awan mo ti dakas na. Saan ko mat nga inik kan isunay tinamnama? Ti kinagpaisuan na. Saan namat pa imbaga kanyak? Tirik na na. No umay dito ikat agin kagait laeng mat. No saan? Kaslagramram pa di tadagana nga. Jak amo no anyat ububrailan niya kitkitain na. Ano makitak nagsabat dagiti matami ket umisem kasi lang. Kahit mo sawan saan nakapiki na sarita? Aman mat kasarita nak angem saludsuden na laeng no inton kaano kan malpas diti subdivision. No mano kano digiti ubra nga empleyado. No sagmamano kano digiti may patak dira balay. Awan mo tinay bagbaga na kanyak may papanitirik nana. Sigurado ka kadi nga. Mm Na-inlove ni Auntie Julie king ka, Ronald. Kit day talaunay ti panpanunutek. Taapay. Adda ka di matin marikrik ng para kanya. Gladys. Ti kinagpaiswan na, Ronald. Alis to nga narigrig-tirik nakin ka. Kanain tanga ka lang amangan. Kanain na kapagkat katawaan. Naragsakak tunggal makitkita ken kasarsarita ka, Ronald. Nukas na. At lunem nga ruden ti daton ko ken ka nga panagayat, Gladys. Panpanunutek lang nga ni Auntie Julie. Sigurado nga masaktan ni Suna. Amang ano kagura nak to. Ket pagtalawin na. Ang imawan ba ti araramidin ta nga madi? Rumbeng nalaeng nga surutem ti marikrik nam, Gladys. Ket no napategak ken ka, nasken laeng nga ilaban mo deta nga marikrik nam kini Antim. Sana bale. Tulungan ka nga mangipaawat kini Antim. Nga saan nga da kami tinaikari nundi ket data. Talaga? Gapu tayo patpatig ka, Gladys. I love you, Gladys. I love you too, Ronald. Oh, anya ti impakadam kini Antim. Imbaga ken ko na nga ag-overnight ak iti balay ti kaubraak ta adanas ken nga ilipas mi kunak. Oh,
Saan kang madanagan, Gladys? Saan mo unay panunutin? Noon yan to tagbalin nga reaksyon ni Antim. Apaman nga maamuan na, may papanti relasyon ta. Hindi ka madanagan. Anyaman na mapasamak ka data itangag patnag. Nakasagana ka mang sungbat. Uray ikalay sa kaadagos, Gladys. Kasta't kinapatig mo kanyak. Ikarit nga saang kanto nga. Saang kanto nga saktan, saang kanto nga lukwen, saang kanto nga pagsangitin. Sabi ko mata, matungpal mo na kita nga karim, Ronald. Hindi kanto agbabawi. Hindi kanto agbabawi kanyak. Aramidik ti amin. Tapno paragsaken ka. Gladys. Ngim, amangan no makakita kantot na seksing ngim siya. Ha? Jack tupay kayat ni na Antim Julie nga nakaseksiksi. Wen aga po ta bakit isunan? Angim tikit ko sa wanda ti kasadarak. Tiki owen no tinaububing ngim siya. Nga sexy. Sexy ka matkit para kanyak. Apay, dagiti ka dilaeng nakukutong ti sexy. Tikit ko sa wanda kat. Di damo, agsidawak no aping nga kinayat na kat idinto nga nalukmagak. Para kanyak. Day tabagim ti perfect. Perfect nga makuna nga bagi. Ha? Nagganas kan tupay nga rakupon. Day ti, talaga amat. Day ganas na nga mga rakop ti nakutong. Nga tulangan. Talaga amat. Nagangganas kang kakaidda iti rabi. Tadala nga, adda kaan narakop ko, adda pa'y kawil ko. Tila adda ka mo. Tagpa'y sumet, Gladys. Talaga? Ureno kasto ti bagi? Ayayatin na? Adda nga ayayatin ka. Gaputa, napudno ti amin ken ka. Sabi ko mata napudno mo ti panagayat mo kanyak, Ronald. Ket paniknikak, dahi nga kinapudno ti panagayat ko ken ka. Kasano? Uri no ibagang manalukmeg ka. Okay la kanyak, uri pandapandagan na. Hindi, di mo ta. Asaman. Umikan. Rabawan na kon. Siyak. Amangan no niya. Amangan no madagsin ang kakanyak, nalukmagak. Ay nasaan? Kabaylag da ita. Umikan. Sige. Tadi. Agkam dagiti bibig ko. Gladys. Kitam. Di kan samat makaangasan. Saaman, kayag dita. Sigurado ka, nalukmagak na tagsin na. Kayak. Kaya ko pa ino natagsin ka. Tad-adang agdagkat dagiti bagita. Ikatemon tibadong. Ikatemon tibadong. Tay sarunok nga kan. Dagiti tuwangan tabungaw mo. Tabungaw talaga? Ketwen mat? Saan ka di nga tabungaw dayto? Teti mo ta. Puro inaangaw ka lang. Ang magusgustuak dagiti nga tabungaw mo. No, dagiti daduma ket mansanas, daytoy tabungaw. Healthy mo't gaputan nateng. Tabungaw nga tayo gaputa atid dog, ha? Tabungaw nagbukal. Magustuak ti tabungaw.
sige. Dumsaag ka ta si katagdata. Ha? Tay tuloy ko timang romansakin ka. Kalpasan ti tabungaw. Dituyak maten karabasa. Sinat karabasa? Hindi ka yun eh. Bilbil ko dagita. Ay, bilbil. Karabasa ti amok ito. Karabasa nga naimas nga kirab-kiraban. Oh, sika nga talaga, Ronald. Ah, mm, mm. Ah, mm, oh, mm, ah. Kalpasan ti karabasa. Mm. Pumababa akon. Good. Dituyak maten mesa pa nga magusgustwak nga kangkanan. Natengman nga taytaytan. Dahito na eh. Anya? Dahito mani. Mani? Ah, ah, mm. Oh, oh, Ronald. Naghilig ka kaya may tinatnateng. Nagiti maimulmula iti talon. Una. Permi. Nag-imas tupay. Ah. 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 Ronald. Oh. Gaputa. Nangan kakadagiti nateng ko. Oh. Kanakbat nga rod. Dagita nateng mo. Oh. Kas kumatian niya. Umuna. Dagita duwa nga balatong mo. Balatong? Sige. Ah. Oh. Kalpasan ti balatong anyat isa ron nga rod. Gladys. Agpili ka. Dagita duwa nga patatas mo wenno deta kakaiso na nga tarong mo. Ay kitura iso nga talo ah. Ay sige. Sublat ko to nga rod kalpasak dito'y duwa nga balatong mo. Ronald. Ay sige. Magustuak dayta. Magustuak dayta, Gladys. I love you so much, Gladys. I love you so much too, Ronald. Oh, api nga kasla, nagbaliw tilangam. Panunutik laing ngamin ni Auntie Julie. Ha? Saan mo nga panunutin ni Sunan? Oh, ituloy tanti ububrahin ta. Si kakadita kinarabaw no siya. Si kalatan. Nabandog ako. Alisto ka kayong nga mabandog. O sige, siya klata nga roden. Oh, agkayang ka. Taro mabawa kon. Ikay kayang mo pa eh. Netan. Nakasagatin. Ay. Marigatan ka kadi? Keket mo kadi nga siya kaya kinarabaw? Uwan ko ma. Tapno no, mapagaw atak. Diyan kami mapagaw atan una. Sige. Agdata ka nga ro din, Ronald. Tasya akong tiro mabaw. Sige. Angin, sigurado ka? Nadagsin na. Okay lang, kahit dita. Sige. Sige. Tumugaw kan. Agur-ura yan. Dito yung armas ko. Kitam. Alalis to no, sikati rumabaw ka niya. Uwan nga ron. Ang imdeta lang nadagsen dito pak ko. Okay lang.
Kayak na ita. Sige. Rugyamon, Gladys. Tabaring nung makapaminduatan to pa nga rikos madamdama. Sige, Ronald. Ah, 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 Nabigsa ka di unay? Nadagsanak ka di unay? Sige, okay lang. Oh, 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 Masaktan ka di? Saan? Okay lang. Okay lang. Oh, oh, ah, Agora ka. Apay. Medyo laglagan ang basit. Kunak tupay. Basit lang. Sige. Kasta. Kastay. Payatin. Ronald. Gladys. Ronald. Gladys. Ronald. Mapan ka digin kan? Mapan ba't kanya kon? Sige, ang gindandan, Ronald. Sorry. Nadagsanak sa launay. Okay lang. Ah, ah. Awanan kat utang nga naimbag ganakam. Pagawanan na kanti. Amumad nga agayata kini Ronald. Angim inagaw mo kanyak. Saan nanti? Saan ko ngayon gagara? Nalawag tinaramid mo. Kalpasan di amin nga inaramid ko kika. Amin nga sakripisyo. Gladys! Imbilang ka nga kasbukod ko nga anak. Amog na itanti. Sabi ka rin tinaramid mo kanyak ti kastoy. Nagsakit tinaramid mo kanyak. Hindi. Saan ka nung ada kayo ti kayat ni Ronald? Tsak ka no. Uray pa'y pinanunod mo kumalatan. Nga masaktanak. Abi nga balubos mo. Apay. Kaya't nakalutikas kanyak, anti. Gaputam ubing ka? Apa di na kaya't tikas kanyak? Sexy agmad napindasak mat. Uri no, ada edad kon. Angim saan met nga bakit tilangag. Ado pa'y ti sanikwak, ado ti kwartag. Siguro kat saan nga dagita ti sapsapulin ni Ronald. Abi kasi ka ti kinayat na idinto nga nalukmag ka. Pagawanan na kanti. No di mapakawanan di. Maawatag na pagtalawin ako ni Tibalayo. Imbaga ka di agtalaw ka? Nasakit la tinakam ko. Takakaiso na nga agpitik man ng tipusok. Sikamat ti kinayat na. Sungarod nga makonsensya ka. Anti nga maawan ti maramidag. Saan ko mat nga naigawit ti riknak. Sorry, anti. Pagkawanin na. Talaga ka di nga ipatpatig na ka dahi nga Ronald. When anti. Kasanom nga napaniknikan. Basta anti. Ada ka din napasama kada kayo? Ay, no kasta adan. Awanin dinamnama mi kini Ronald. Pagawanin na kami, anti. Naimas man lang ni Ronald. Anti, naimas man lang, nalaing man lang. Pinaragsak na kamutlaan. Anti. Sayang ni Ronald. Sorry, auntie. Sana bahalin. Siguro agad saan nga talaga nga ni Ronald tinaikari para kanya. Siguro agad iso tinaikari para king ka. Auntie, nulakid di pudnot panagayat na king ka. Ala, awate kon.
No iso tigasat ko. No da kayo tagkagasat. Nagyaman na kanti. Sana mabalin nga gurain kagapulain kay ni Ronald. Amumad no kasano ti panangipatig ko keng kagladis. Nagyaman na kanti. Angim sa anak nga maawalan ni tinamnama. Ha? Dumteng tulat ti lalaki nga para kanya. Saan lang nga dahi nga Ronald ti lalaki dito lubong. Uwin anti, iso nga manipo dita. Rugyak mo ta nabaliwan ti bagik. Ha? Anya ti kayo asawan anti. Tulading ka. Saan ko nga bisbisin ti bagik? Nakabaybayagak nga nagtepel, nagananos nga saan nga nagnangan iti naiimas nga lutok. Ayat ko lang nga mapagtali na ed ko ti kinaseksi. At damod gayam iti lalaki nga mangayat iti kasking ka nga nalukmag. Anya ti kayo sa unan ti. Kaadok ti manganin ta uri lumukmega kadantulat ta mangayat kanya. Landi, sayang mo dita kinaseksiyo. Apalak to pa iti kinaseksiyo. Wala angam na eksika mo ti kinayat na dyan Ronald. Basta manibo dita. Kaadwak mo tintimangan. Sige, auntie. Iso ti kayat yu. May kamanganan si Ka Gladys. Ewan, auntie. Nagbasit mo dati na bati ngayon na po yun, auntie. Wen, imuna ka na nga nun. Nagadumot di talabay yun, auntie. Gawa na. Na mabisbisinak nga rod. Kaadwa kong timangan. Awan gayam serbit kinaseksik. No kastimot nga. Urean niya nga klasit bakikit kaya't matlatat lalaki. Nagbasit pa itim bati yung si Daan, auntie. Ala, umalaiking kadaitan. Uretan nalukmag kamat. Siyak nakutungak. Iso nga nasken nga siyak tiya dadot kanin na. Ala. Alamangan kan. Sige, auntie. Anya tiket mo asawen, love. Kas lang, panagrignakot sa anak nga napakawan nga talaga ni Auntie Julie. Ha? Apay mat nga na ibagam ta? Sa anak nga pinagtalaw nga agpaiso iti balay na. Kinibaga na nga awan laking kwana. Yung panagriknakot adapay lang panggip na king ka. Nga mangagaw kanyak. Anya? Ada panggip na nga mangagaw king ka kanyak. Kasanumot nga na ibaga dayta. Pinagtalaw na ka kumanan nung kagura na ka nga talaga. Angim saan? No di kat inawat nan. Nga saan nga da kami tinay ka rin no di kat data. Wanang apimit nga kasyay. Tian niya. Kas na iranran tanak samot nga bisinin tapno kumutungak. Kit iso na kit kakaadun na matintimangan tapno isumot ti lumukmag. Baka ti pamati na. Kinayat naggaputan na lukmagak. Kit di mo kayat ni Auntie gaputan ako itong isuna. Ha? Iso nga nanusak na tanong ko, dati ibati na nga kasi daag, nga kanak. Kit manganak no kwala ta di tarwaran. No mapanak agubra, kaadwag tulat at manganan, iji restaurant. Kwa. Anya nga ta. No kayat mo. No laki di pudno. Dahil nga marikrik na. Nasesayat siguro no agasawatan. Tamakisina ka kingwanan. Tadatati agdenan. Ha? Kasanungon ti karikin ni Auntie Julie. Nga sa akto lang makisina kinkwana. Intun adda katakunay na itibiyag. Aya? Lipati mo dahil nga karim kinkwana no kasta nga kagura na kamot. Angin makonsensya akmot kini Auntie. Diyak kahit nga panawan ni Sunang agmay-maysa. No saan nga gapukin ko, ana? Awanak ko maiti. Iti kasasaad ko ita. Sa bagay. Isot ni nagbalin nga panakaamakin inam.
Mm. Alakit ananusam nga rod isuna saan ka nga madanagan? Ta dinto agbalay gini antim nga mangagaw kanyak ken ka. Anti, sa dino ti ayantina po ikinsidaen? Ay, awanen anay boss, taaday may ngas bisitak itay. Ah, agluto kalatan, ano kayat mo? Ang imbasit lang dilutom, agat ne. Ah, sige anti, agkape aklatan. Makaamu ka, kaanakan. Niya nga ta. Dus-dusaan na ka din, Auntie Julie. Anya nga tatiramid. Umanugotak nga tan, iti singasing ni Ronald nga makikalay sa akin kuanan tap da kami ti agden na. Ngayon kasano nga rod ti karik kani Auntie nga saan kunto nga baybayan. Nga saan kunto nga panawan. Aging ka nga di makaasawa. Nimot kami nanti. Di kastoy nga pan nakairanana mo. May mesa nga lalaki ti nagustuhan mi. Aha! Agsuratak iti programa ni Kasin Yung. Tagpabalakadak kadagiti nalaing agbalakad nga viewers na. Wen, iso ti aramida. Tabaring no mabalakadan dak. Nagsurat ak nga rod Kasin Yung iti programa may papanday ti nga parikot ko kini Auntie Julie. Ti amok idikat napakawan nakon angin kasla marikriknak nga dusdusaen na. Saanen nga kas iditi trato na kanyak. Idikat awagan nak iti anak itatan ka anakan kunanan. No idikat ilutlutuan nak kadagiti agkakaima sa makan. Imsipud idi naamuan nan nga dakamin kini Ronald. Nagbaliw mo tiraman ti lutonan. Diya ka mo lang baka no iranrantana no anya. Angin no nalaing ka ngagluto uri ti mabayag nga panahon kat ison to lang nga iso ti raman ti panagluto. Ngim ni anti kat taras lang pasaray na abgad, pasaray na tamnay, pasaray jak maawatan di raman di luto na. Kas layran-rantanak nga bisinen, pakutungan. Kanisuna, kas taunay mo tan di panangan na, madlaw mo tan nga lumuklok magisuna. Nga kaslada plano na nga mangagaw kini Ronald. Sa anak ba't kidi nga madanagan Kasin Yung nga maagaw kanyak ti lalaki nga ipatpateg ko. Tadatalek ko kini Ronald. Adapekid din ti tulag mi nga nulaki di makaasawa ni auntie kat agkalay sa kamin. Agden na kamin iti may sa nga balay. Ngem jak kumakayat Kasin Yung nga dumteng ti panawen nga makisina ak kini auntie nga adda tiya gap kada kami wenno adda ti gura na kanyak. Ti kayat ko kumakit agsubli ti dati nga langen-langen mi nga agikit. Agsubli ti dati nga trato na kanyak. Idi ibilbilang nak nga kaslabukod na nga anak. Dahil nga di ba kasarita Kasin Yung, kaya di ba kasaritaan mi ni Auntie Julie, kaya't sabi ko kat mabalakadan dak, matulungan dak, kada ito nga parikot ko. Iyon na akong agyaman, kadagiti makaedad ti balakad Kasin Yung, ken agyaman akmet ken katilaing ken anos mo nga nang tedbiag dito nga surat ko. Sapay kumakat na kay batit adal, kadagiti padak adim nga ken nagbuya. More power to your program and God bless everyone. Tuyag problema apagayam mo, Gladys.